Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Intay ibasa ti Juan Kapitulo 13, versikulo 34. Adda baro abilin nga ited ko kada kayo. Agiin nayat kayo. Kas iti panagayat ko kada kayo. Kas tamad ko ma ti panagiin nayat yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyan. Agdaman da Loreto kan Roy nga agin inom iti arak di ta tersena a malabsak. Narasakit di timid na. Hoy! Wilman! Tumagas ka man pa dito, oy! Apay Loreto? O, masidag ka nga minat at ang gamti bagag. Apay ka di. Kumatang ka man iti arak. Amuyo mat asanak nga agin inom. Paggatangan nak pa iti arak. Sanak nga gangangaw. Gumatang ka iti arak no talaga matlaang amay saka agayam. Apay anak bayag ka anak ko. Naranak namin da Loreto kan Roy nga inom iti tersena. Kat, Inayabandak nga rod. Sada nagpagatang kanyak iti arak. Inggatangak idan Tapnoon ti makunkunada kanyak nanang. ay na, likli kam ngamin ida anak ko. Likliklikak mo ti makisango kadakwada nga uminom. Ngum inayabandak. Ha? Iminumak mo't Ang basit laang. Narigat mo't no kunaanda nga awan ti panakibagay ko kadakwada. Jack mo't ket di ko naen alikli kam ida, uray no sanda na bartek. Ang amnukas di nga uminom da iti arak, di kan agpakpakita. Kasigurado nga ayabanda ka. Bayan nyo nanang. Tainton maminsan. Liklikak tun dagijay. Talaga, Wellman. Ni Wellman, pare. Duwala nga tagay ti ininom na pimanawan. Di na kaya ti agbartek. Iti uray la malipatan na ti lubong na. Is he a very well man? Oh, come on. Ti ko namkit day. Well at tao ni Wellman. Ne. Madinisa. Nagpagatang kay ti arakin ko na. Sa ita, kasta pa iti ibagam. Ay, unfair ka pare, unfair. Oh, dulamay. Bugbugak to pa ito dyan tao. Ne, madiha talaga pare. Madi. Bueno, kurang mo ba iti arak ka ginatang na? Iswakas ta ka, ha? San? Mm. Kinapudno na pare. Kagurgurak ti pa nagrupropa tayo dyan, Wellman. Na. Tabay mat. Anyay ko mati basol na kin ka. Tabay ka gurgura makonam. Awan mo't kit ti basol na kanyak. Ngam talaga lang, akagurgurak. Kaya mo dita. Tagay kiti. Sige, aginom ta. Ibusan ta ti arak kag ginatang ni Wellman. Ni Matuel man ti makitak ngagtugtugaw di ta waiting shade, Roy. Awan nga paiso. Siguro, sumurot kadagiti mapan makirosary. Wan. Isu siguro ti papanan na. Isu anak kasukat. Ay, naimbag pa'y ni Wellman. Taamo na ti mapan makimisa. Ngamda kayo kin ni Loreto. Pulaws. No kasi kumamot ti aramiden nyo. Hindi nagsayaat. May sa kayo matamang idaydayaw kini Wellman. Tapno amuyo, kagurgura kano ni Loreto ni Wellman. Taapay. Diyan ka mo Awan ka no matibasol na. Basta kagurgura na kano. Anya. Sigamat gayam, Elisa. Kumusta ka? Nasaya at mat Loreto.
At adapin mintas ka, Elisa. Ada ka din boyfriend mo? Anya mo tin dayta sa ludsod mo? Personal? Sana nga gang angaw. Ada ka din nagpaiso? Wano awan pa eh. Awan pa'y. Apay ka di. Oh, sana ka mamati. Iti dayta kinapintas mo? Ha? Ni Manong Wilman. Manong Wilman! Mabit laang! Oh, si kamot gayam, ading Elisa. Apay. Kaslag dardaras ka. Papanam. Ijay simbaan. Sang butak ko mati maikadwa misa. Kasta ka di. Umayak. Kinapudno na. Kaya't ka mati makimisa ita. Ngamawan lang amin ti kadwa. Ay, agkuyog ta naman pan Sige, Loreto ha. Ibati da kan ditoy. Awisin ta kid din ni Loreto nga umay makimisa. Iti kasta, talo tayo nga agkukuyog amapan. Oh, Loreto, umay ka? Ay, sige. Agyaman naklangan, Wilman. Sana ka kumuyog ka da kayo. Tadapay napatpatag, apapanak ita. Talaga, kagurgurak da dya, Wilman. Ano tayo taramidag kan kuhan? Nabartakan, pare Loreto. Tila may bagbagam dita. Roy, napatagak ka di matlang kan ka, kas gayam mo. Ano saan? Sumbatan na man. Tila sasawam mat. Kanya ka din dahi tasal sa ludsudam. Basta sumbatan di sa lutsud ko. Iba't patag na ka di matlang. Naskin ka di ba lasong batak dahi ta? Wala. Tapno saanan abumayag di salitaan ta. Kaya't ka bugbugam to man da jawel man. Na masabat mo iti kasip nga tan. Madiya. Rapay ko mabugbugak di tao katawa matbasol na kanyak. Basta tungpal ka langan iti bagagan ka. Di ka danag, Roy. Ikan ka di kwarto. Saan lang nga ta? Kanayon ka ba yapay naman? Kan pagpulutanan iti kakaimas. Unay matan na dya, Loreto. Bilinan na kiti namang bugbog kini Wilman. Kayat mo, mate. Sana. Apay ko mabugbogak ni Wilman. Katawan mo't basol na kanyak. Nagkarumatanday ta, Loreto. Isungsong na ka nga ginom. Ita, bilinan na ka pa'y nga agaramid iti dakas. Ay sos, adaywam day di atao. Apay, nalakaya nga daywak. Di pa'y kat guraan nakton. Kasano kat tila aramidin nyo no kasta makainom kayo iti arak. Aramid ayamot ti limpyo atao ti kasta. Ni Loreto sana siya. Uray ko nam ani Loreto laeng. Ang kanayon kamot amakikuykuyog kan kwa na. Sigurado ang maitulad kamutan kan kwa na, Roy. Iso at tinasayaat. Ibagam kin ni Wilman dayta. Iti kasta agan andan. Nasugsugan ni Roy. So asya ako na mismo ti mga rami diti panggap ko iti dahi ti awel man. Kitag man. Agin lalayang dahi ito kat. Talaga nasakit tinakam ko kunkwana. Pards, okay ka kadilayan? Barmat dati nagturungan tan, Loreto. Naka-order ako ni ti mainom. Ada ka kadwa. Sige, agtugaw ka. Agshot ka. Agshot ka kunak! Ayop ka! Anday ko, Loreto. Bangasim! Awan basol ko kan ka. Sa dinitarian ko. Ada ka diti ospital, Manong. Siyak tinangilogan kan kay ti taxi ngay may ditoy. Binugbog da ka ngamin. Kat, jay agnagan ti Loreton sa tinangida ulo iti panakabugbog mo. Uwan. Malagip kon. Agpaimbag ka, Manong. Kalpasan na, idarumunto da di Loreto. Tapno bayadan na amin agastos mo diti ospital. Apay naaramid mo tikas jay, Loreto. Delikado ka agdarom ni Wilman. Agdarom lang Apay, kabutan ko aya. Kasanon, no addamot gayam ti kabagyan na apan nakabagi ti lintag o.
Awan, naisarsarong lang dito lugar tayo di Wilman. Amo pa yun, no dapat naganak yun kwa na. Ag may samad lang agbibiyag day jay, Roy. Uray, pay. Sana may parbang tinaramid mo kankwana. Kaurekas ka sano. Amu tayo mati Diyos. Korek man. Isakit mo samad na dya tao. Idin to ta saan mat ataga ditoy. Loreto, uray sana taga ditoy. No amu na mati makibagay. Saan na sabsabali? Wilman. Wen, siyak Loreto. Di kagdanag. Saan kang idarom? Imayak. Takayat ko alaw-lawagan tati amin. Anya ka titibasol ko kan ka. Awan di basol mo. Diyak man na mo. Basta kagurgura ka lang na. Loreto, iti imatang ti Diyos. Pakawanan ka. Gaputay karika kas may sa kabsat. Ketyag kabsat. Agi inayat da ken agpipin na kawanda iti basol ti maysa ken maysa. Saan nakakagura? Itilikodan ti inaramid ko kon ka, Wilman. Saan? Gaputay patpatag ka kas maysa kabsat ko. Tilaan kagurak. Ket ti basol nga agtataengken ka. Anya ti kayad mo sawan? Saan ka aguraan? Wano balsan? Pakawanan ka. Basta agbalbaliw ka. Nagasat ka, Loreto. Tasaan na ka nga indarom ni Wilman. Gaputa kaslapay kit din iso, timasyan kan ka. Wan nga rod. Kinapod na Roy. Pampanunutog pa lang aging gaita. Dagitin bagbaga kanyak ni Wilman. Anya da kita? Roy, isumot lagaya makastuyak. Aguri ka man. Imbis ko man naragsak ka, tapi nakawan na ka ni Wilman, ngam kasta ka. Di mo lang amin amo, Roy. Saan mo nga mo? Noan niya ti marikriknak ita. Apay ati mo indaron da dyan, Loreto. Bayamon, Eliza. At dagagayim ko alalaki. No kayat mo, kasarita kida. Ta isuda ti makam mo amang bugbog mat iti da dyan, Loreto. Tapno agdakam. Saanan. Awan tinasaya ta pagbanagan ti agbibinales. Riribok lang ti parnoayan na dayta. Ababala ang ti panagbiag tayo dito'y daga. Ay, ano siyak lang ti sika. Ibalas ko ati naramid na. Nagasa ta sika tinatumpungan na. Ay no sa bali nga eh. Amangan na pinataydan. Nalakala nga ramidin dayta. No kayat ko. Ngamkas ko na ti sursuro di simbaan. Di ka agibalas. Tapno saan nga gramaram ti basol. Anya ti bagan, Loreto? Well man, pinampanunot ko dagitin bagbagam kanyak. Kat namiris ko ti amin. Iso ngay mayak. Tagkid dawak yun kaya di pamakawan. Kasi tinakunakon. Awanan day jay. Gapot may sakab sa ti pangimbilbilangak ka. Agyaman ak well man ha. Talagang amin anabulso kak. Kapoy ti kinadagas taramid ko. Nalipatak dagiti sursuro ti Diyos. Sa baligaya man adalan ti sursurutek. Agbasbasol akon. Di tayo maliklikan ti agbasol. Ngem no awaten tayo ni Jesucristo iti biyag tayo. Tinasantuan nga espiritu. Ket umay tumakipagtayan kada tayo. Isuro na tayon to iti umiso adalan. Well man. At dadwa akababalin ang mapaspasamak iti panagbiag tayo. Umuna, iso tinatawid tayo akin naman nagbasol. Ket ti may kadwa, iso tina espirituan akababalin. Amang idalan kada tayo nga agbiag para iti Diyos. Ay na anak ko, dandanikan na isagmak. Ngam husto tinaramid mo. Di ka pulos nagibalbalas. Pudno day tananang. Liklikan tayo ti agaramid iti basol. Alakat nasaya at launay da ita nga inaramid mo, anak ko. Kat sapay la kuma,
Tagbalbaliw tumot tanday ta Loreto. Ne, agsubli ako na iji lugar tayo, anak ko. Agsingsingpot ka kumaditoy, ah? Di kayag danag nanang. Nagkapya kamitan ka ni Loreto. Ngam, awan kasi ti agan-anad ka, anak ko. Bayat ti panagtrabahom ditoy. Alakid din nanang. Agawid kayon. Ket agan-anad kayo kuma. Anya day ta, Loreto. Agdo daw mga prutas, Wellman, para kan ka. Agyaman na ka. Kitaan. Nakasaysaya at kamot gaya matao. Idida mo, kagurguranak. Ita, kayat nakmatan. Gapukan ka daytoy, Wellman. Sikat ti makagapo. No apay anawak ni tanti nakulapan na panunot ko. Gapoy ti panang ibigan mo kanya kita amom. May papan ka dagiti sasaw ti hapo. Rumbang ngamin nga giinayat tayo, kas agkakabsat. Ken agtitinulong tayo. Taday ta ti pagayatan ti apo. Naimbag lakit din. Tada ka nang igiya kanyak. Naliklikak dagiti baso lasigod nga aramidak. Kat ita, nasaya aten ti aramid ko. Awan tinasayaat nga ipaay ti panagibalas. Kapya kumati adda kada tayo, tapno naragsak ti panaglalangan tayo. Papagayam di taan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo